laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala man bu'isa rahmatan lil alamin nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kaseeran. amma ba'da. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. musidɓe julɓe tedduɓe wonɓe heɗitaden ko laawol kisal ɓaawo yettude Allah subhanahu wa ta'ala o ngallaaji waɗɗo ko haana yettireede yettuɗo hoore muɗum fodude se yetti o ɓeyday si en dulli e ronki yettude lette makko ɗen kanko Allah subhanahu wa ta'ala ono satti o wi wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid. ɓaawo ɗum duwande nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam on nelaaɗo neliraaɗo sabu yurmeende wonande ɓe tagoore ɓe yettini ko ɓe nelaa kon fof hay hunde nelaaɗon alaa ko acci si wonaa ɓe yettini hoore ɓernde laaɓal reedu e hoore laaɓal reedu e meeɗen e ɓe acci e meeɗen ndeygu kala jokkuɗon ngu haray o malaama kala seeluɗon ngu haray o najji. ɗen tori Allah subhanahu wa taala e Allah ɓeydu yurmeende e teddungal e maɓɓe kamɓe e ɓeygureeji maɓɓe e sahabaaɓe maɓɓe moƴƴuɓe wonduno e maɓɓe wondigal moƴƴungal e kala jokkitiiɗo laawol ngol ɓe wonnongol haa ila yawmil qiyamati Allah ara koye ngol laawol wonɗen. musidɓe julɓe tedduɓe men salmini on salminago islam, salminago addengol giggol e wowodiral hakkundeji julɓe ɓen si ɓe waɗingol wornelaaɗo yewtirno noon saaba e makko ɓen. ɓaawo ɗum haray no andirɗon noon ko radio meɗen laawol kisal e jumaje ɗen fof si o saayiɗo ɗen hewti haray hiɗe wondi e karmakoɓe meɗen tedduɓe andintinayi ɓen fii ko annduɗen kon e fii ko en annda wono Allah wiiri noon fa zakkir fa inna dicra tanfa'ul mu'minin. andintin belajo ko andintinta kon nafay gonɗimɓe ɓen. hande kadi harayde wondi e karamakoɓe meɗen ceernoɓe meɗen ɓe wowɗen nande hito muɗum ko radio meɗen ɗo e radio ji goo ɓe wonɗen yiide kadi golleji muɗum ɗen tori Allah subhanahu wa taala yo Allah wolan ɗon junnu balɗe maɓɓe ɗen o moƴƴina battane on. haray hande kadi ɗe wonde e ustadi ɓe meɗen Cheikh Mouhammad Basir, haray ɓeɗo kadi Cheikh Mouhammad Basir Diallo haray ko musidɓe meɗen ɓe mamum e poore daka ko wiyeteɗon jaare. haray fewdo ɗo Allahu subhanahu wa taala no waɗi arsike maɓɓe on e ndi leydi wiyetendi Belgique ɗo. ɗen toro Allah yo Allah walan ɗon reenuɓe o reenude ɓe karamakoɓe meɗen heddiɓen fof. haray musidɓe julɓe ko saɗimoɗon ko tooli haray no wowiri noon ko technique hande kadi haray ɗo wondi e yumma meɗen Hajja Fatoumata ñippi wondude min Abdoullahi Ɓuriya e Mouhammad Aliou e Bari e Alpha Oumar Diallo. haray ko saɗimoɗon ko tooli haray e watta micro on e juuɗe karmakoɓe meɗen ɓe inchallah ɓe andintinen yeru wo ko Allah subhanahu wa taala o newnani ɓe e haray ɗen tori jama on fo ɓattagol heɗito inchallahu ɗe wiya oustaz en haray min watti micro on e sowko moɗon ko saɗimoɗon ko tooli inchallah. نعم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. حري مسيء جلب اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حري قاديكم بماكرنون haray hande ko min Mouhammad Bashir woni en o kikiɗe ɗo yewtayde yogay konngudi nder ko Allah subhanahu wa ta'ala on neminani on tigi wo. ɗen toroyo Allah subhanahu wa ta'ala neminan en hawrindinede e konngudi yo yiɗi o yarli i tawata ko fewnoji mofte ɗen e hoore ko yiɗi kon kadi o yarli. haray hiɗe weltani kala neɗɗo mo tawata Allah subhanahu wa ta'ala neminanimo haray waawugol taweede nde ɗo hirde. hiɗe weltano kadi
organise ɗen sifa ɗe ɗo kirle e tawata so ɓe haray hino woodi sifa majje kono noon alaa ɓuri majje. alaa ka goɗɗo jooɗoto ka hoore leydi ɗo o waɗa goɗɗum tawata ɗum ɗon no ɓuri sifa nde ɗo hirde. haray ko sifa mum woodi ko hen ɗum innirɗen ko sifa mum woodi ɓuri mum alaa. sabu noon ɗum ɗo ko fii Allah woni ko jooɗoraa, ko fii diine Allah kan woni ko ɗo jooɗoraa. gooto waawataa jooɗoyaade fii huunde goo tawa nden ɗum no ɓuri fii Allah maa fii diine Allah kan. ko on tigi yaa haa jooɗoo fii ɗum ɗon foten e makko, kono kala ko o jooɗii hara ko jaafi ɗum ɗon haray ko ley ɗum ɗo ko intee ko woni. haray nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam no weltini en wondema kala tawaaɗo e jonde ka fii Allah subhanahu wa ta'ala wonaa yewteede, Allah okkay mo piiji 4 e arɗi hadis ka nelaaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam: wa majtama'a qawmun fi baytin min buyuti llahi yatluuna kitaba allahi wa yatadarasuunahu baynahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-mala'ika wa dhakarahum allahu fi man 'inda. Allah subhanahu wa ta'ala on kala neɗɗo mo tawata o tawama sifa ɗiɗo jondeji e cuuɗi jiyaaɗe cuuɗi Allah no ardi noon ka hadis. haray karmo ko ɓen no inna hay si tawi woni hina e nder juulirde wona ko fii ko Allah janta o haray ɗum ɗo hino waawi heɓaade ɗum. ɗum ko inte kon haray sakina deeƴere ɓuttu ɓernde, sabu Allah subhanahu wa ta'ala no wi ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. haray jantagol Allah o ɗum ɗo hino ɓuttina ko inte kon haray ɓernde nden. haray ko hikkiti ɗon Allah subhanahu wa ta'ala suddirayɓe yurmende makko nden. haray ɗen anndi hiɗen hatojine yurmende Allah nden e nokkeeli ɗin fuu e sa'aaji ɗin fuu e nder ngurdam men ɗan, hay ka fewndo mayde wa kazalika kaɓuru men haa ka daragol yeeso makko ka ñaawoore, haa no lumbiroten sirati, haa ñannde Allah subhanahu wa ta'ala umbi en waɗi en ka nder aljanna, haa kadi hay ka wonɗen ka nder aljanna. haray en seerata ɗen hatojine yurmende Allah subhanahu wa ta'ala e nde ɗo no yurmende no heɓo e sifa ɗiɗo jondeji. wa kazalika Allah subhanahu wa ta'ala adday malaika spécial ko tawde ɗiɗo jondeji, sabu noon Allah haray ko fii makko wona yewteede. lanɗo fof lanɗo fii makko sino yewteede o adday délégation ɗo nganndi ɓurɗo hettude fii makko iwruɗo ka makko fii weltanagolɓe e tawdeede fii yewteede o fii makko kanko lanɗo on. haray ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala kanko si tawi woni fii makko kankadi no yewteede o adday ɗiɗo malaikaji ɗi seedito. haray ko wano noon kadi Allah janto fii on tigi kadi ka makko dowga o janto fii ɓen jooɗiɓe ɗon no jantade fii makko. haray no annduɗen noon aljaza'u min jinsil amal. haray joddi ndin toujours no yaadi e golle ɗen. si tawi woni en jantike mo o jantoto en wonno innir noon fadkuruni azkurkum, jantelam mi jantoto on. haray Allah janto en so ɓe ɗum noon kadi ko daraja mawɗo mo on tigi heɓata e ɗum ɗo. haray ɗe weltano Allah subhanahu wa ta'ala, ɗe weltano organise ɓe ɗum ɗo ɗen toro yo Allah subhanahu wa ta'ala on jaɓanɓe golleji ɗin o ɓeydana ɓe doole ɗen e hoore ko yiɗi o yarli e o tabintina ɓe o waɗa sabu jimbiruji maɓɓe ɗin e programme ji maɓɓe ɗin naɓirgol diina islam on yeeso. hara inchallah haray hannde ko wonɓe yewtude ɗo haray ko ɓe halfini yewtu ɗo haray ko fii ko innete kon oɗo sunna nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ko ɗum woni. haray sen inni ko innete ko mawdu mum haray sen ndaari ka hawtitugol ka moɓindirgol haray hiɗen inna wujubul amali bil kitabi wa sunna ma wujubu ittiba'i sunna. haray waɗɗagol gollitorgol deftere Allah nden e sunna nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam. haray no annduɗen Allah subhanahu wa ta'ala o tagi en o addi en ka hoore leydi ɗo tawi o tagiraali en si wonaa fii en rewmo no o jantori baada audu billahi min cheytani rajim o wi'i wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati almatin. Allah subhanahu wa ta'ala onni ko tagi en haray konte kon ko fii o ɗo ibada ko fii konte kon haray ngal ɗo dewal ko ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi en. ko ɗum waɗi haray
ide wasoyndira enen jiyaaɓe Allah subhanahu wa taala wuurɓe ka hoore leydi ɗo haray tippude o aya ɗo haray gooto kala e meɗen yo eto taw premier ko wiyete kon hadaf makko arano on ka hoore leydi ɗo ko honno o toppirta fii ko tagiraaɗo sabu noon haray yo anndu Allah subhanahu wa taala koko addimo ɗo o yiiɗi piiji ɗo o huwondira o heɓi wonki o heɓi doole o heɓi suka yaagal o heɓi cellal o heɓi huwondiral o heɓi teddungal ɗiɗo fof ko Allah waɗani ɗum ɗo fof ko fii o darano kaa ɗo diina ko fii yo rew Allah subhanahu wa taala haray ardi men kaa ɗo diina yeeso wonkiji men ɗi ardi men kaa ɗo diina yeeso golleji men ɗi e jawle men ɗen e ɓeyguureji men ɗin eɗen anndi nellaaɗo sallah sallam no yewti en ɗum haray wa kadalika qur'an on no tabitinani en ardingol diina kan oɗo ibada mo tagira ɗen e hoore ɗiɗo piiji haray Allah ni so tawi woni o taggi en o addi en ka hoore leydi ɗo haray o farli e meɗen farillaji ɗi tawata ɗiɗo ko maako ente kon tottenɗi hino woodi ko landi en hino woodi ko ɗaɓɓiri en haray ko ɗum waɗi si o neli nelaɓen fiyo ɓe ɓanginan en konko tawata himo faala ye e wuur e muɗum e nooni ye e wuur e muɗum ko ɗum waɗi si se ndaari gila bemmen adam ɓay woni Allah subhanahu wa taala jippinimo ɗo ɓayɗen anndi haray ka aljanna woni ko wonno e hino waawno Allah no waawi kala huunde hara ko toon tu o wonnayno o jibina en toon wonin ka aljanna toon hara en jippintaake e oɗo jarrabuye ko ɗum woni taggeede tagirede wal jarriɓe ɗum Allah no waawno ɗum kono tawi hikma makko on ko hen ɗum ko yo addu bemmen adama leyga iɗen anndi haray qissa no ardi noon ɗo en ala natude ɗum ɗon haray gooto kala no humpiti ɗum ɗon ɓay woni o addimo haray koni woynnimo hannde kadi joni fi artugol ko aljanna ɗo charti waɗama no wawno wara ko toon tun jibinten en gono yimɓeɓe nonnane kono o addi hannde kadi joni ko winte kon charti o inni fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun haray jippe ka leydi toon no innel noon walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin iɗo mari ka leydi toon ñiiɓirde e dartimitagol wuura toon profita komi tagi kon toon haa e saa'i mi artira on dowga e nder ɗan gurdam mon ɗon miɗo fawi addanoygol ɗon ko inte kon hudan peewal on hudan ɗon karamo ko ɓe inna ko defte ɗen ko annaba ɗen si tawi woni Allah addoyi oɗo peewal fii hollugol aduna on mofte ɗen ko honno wurirte faman tabi'a hudaya kala jokkuɗo ɓaawo ɗum ɗum annde kadi deftere an ɗen ma peewal an ngal haray fala khawfun alayhim wala hum yahzanun taɓe maako fof ɓe arte ko aljannaji ɗo ɓe hoɗa ɗo ɗum holli haray Allah ko addirin kon ɗo ko dewal e kadi e jakka sen ɓay en ari ɗo haray ko ma jokken peewal ngal peewal ko defte jippiɗen tawi noon kadi ɗe defte jippiɗe ɗo kadi ma fi Allah no jippinde defte ɗen en faamata ɗe ɗo ɓaawo en yewtede ɗe ɓaawo en jannede ɗe Allah subhanahu wa ta'ala ka hikma makko o jippinani en ko innete kon nelaaɓe ɓe ɗo eno ara andintina en hadaf ko tagira ɗen kon andintina en peewal ngal Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓiri en ngal fii e wuuruɗo haa taw so en maayi koko tawoyten ko la khawfun alaykum kulol ala e mum wala antum tahzanun hara ko ɗum ɗo jaɓɓorto ɗen Allah subhanahu wa ta'ala o addi ko inte kon ɓeeɗo annabaɓe hay ko waɗi haray jokkugol ɓeeɗo annabaɓe woni wajibu e hoore moftaali ɗin fuu jokkugol annabaɓen iwtira ɓaawo annabaajo nelaaɗo on e maɓɓe hara enen ko nelaaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam hara nelaaɗo Allah subhanahu wa ta'ala neli oɗo e meɗen o jonnimo ko innetee kon ɗum ko goɗɗo anndu inna alkitaba wal hikma
ko inte kon deftere nden kañumma e ñaawolje ɗen no inne e ñeeñal ma inte kon e sunna o jonni oɗo Qur'an o fiyo o jiƴƴi o waajo en fiyo ɓanginan en ko innete kon nde ɗo defkuɗo ɗeray jokkugol laawol oɗo ngol hare jurɗon fof majjaka waɗɗagol ɗum ɗo kono ko andintinirten tun ko ɓay Allah subhanahu wa ta'ala ko yamirore Allah buyno kasa wawa inde menen meɗen andi ɗum menen min wowi nande ɗum kono haray ko ma nanen ɗum naniten Allah subhanahu wa ta'ala no wi fa zakkir fa inna zicra tanfa'ul mu'minin haray andintin ngol ɗum ɗo nafay ko entin kom haray gonɗi meɗen haray ko ɗum waɗi nelaɗo salsan ɓe nelida e Qur'an o kañumma e sunna o hono ɓe inniri noon mi okkama Qur'an noon e sifa Qur'an noon kadi e jakka nelaɗo no okka goɗɗum ngo ko tawata hinna Qur'an o haray no seedini ɗum se ndaari hay ka waɓutuji men ɗin jowi so ndaari ko heewi kon ka Qur'an ko Allah wi toon ko aqimu salah wa atu zaka sike o farlu ñimme julde itton zakka joni noon kon ɗo ɓanginanta en oɗo ko honno zakka ittirte ko honno juulirte haray ko ɗum waɗi hiɗen jaabo landitotoɓe hoore mum si tawi jokkugol sunna on ko hunde waɗɗinde taw haray ma woɓɓe goo hino inna kamɓe ko ari kon ka Qur'an ko ɗum tun woni ko ɓe jokkata ko ɓe yii kon ka Qur'an ko ɗum tun ɓe jokkata haray se landike ɓe landal gootal ɓe ala ka ɓe ittangal ka Qur'an si wona ka sunna nelaɗo sallallah sallam haray kon ɗum won ɗum si tawi e landike ɓe ko honto ɓe itti fana on ko nayi ɓe ala ka ɓe itta ɗum ɗum ka Qur'an ma si tawi woni ko ya waɗu ruku sa wi ɗon ɓantoɗa ɓe sujjoya ɓantoɗa ka darde ɗaɓere tayyoɗa atata immoɗo ya kad immanoɗa tataɓere adda nayaɓere ɗum ɗo ko honto yiyata ɗum ɗo kaka sunna ko ɗum waɗi ɗum ɗo e tippude sifa ɗeɗo mefe wajimbini ko inte kon waɗɗagol tokkugol sunna ara no anndu ɗon noon karmo koɓɓe no yewta en toujours ko inte kon sunna darama taw ko attari ko laawol kon sinnama sunna ne laaɗon sala sallam ko laawol no ɓe rewiri noon Allah subhanahu wa ta'ala ara eɗen anndi noon ko ngol ɗo laawol woni si a rewiri ngol Allah subhanahu wa ta'ala haray amaloyte ko ɓay si karamo koɓɓe no inna ko woni ma'na muhammadun rasulullah anndi ɗen inna hiɗen seediti reweteɗo ala sowona Allah muhammadu ko nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam haray hiɓe inna en ko woni ma'na muhammadun rasulullah on anndi ɓe addana en ma'na kalimatu la ilaha illallah ɓe addana en kadi ma'na kalimatu muhammadun rasulullah ɓe inni ko ta'atuhu fima amar ko ɗoftagol moy ko yamiri kon wadditinabu ma anhu naha wa jazar woɗɗito konko haɗi wa tasdiquhu fima akhbar gonginamo ko humpiti kon fof e piiji wirniɗi tawata yaali Allah subhanahu wa ta'ala yewtimi ɗo yewti en gongini haray sikkitake wa an la yu'bada allahu illa bima shara ende Allah subhanahu wa ta'ala rewirtake si wona no shar'iniri noon no wallimine noon ɓe ɗaray sunna o ko ngol ɗo laawol o ɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam iɗen arti ko innete kon haray ka istila ko ka sharia haray ko laawol ngol nelaaɗo sallah sallam jokki ngol ɗo rewiri ngol allahu subhanahu wa ta'ala haray jooni noon ayeje e dalilaji heewɗi no yewti fii ɗum ka Qur'an e ka sunna wa kadhalika e konnguɗi karamokoɓe haray yewta ɗum noon seeɗa inchallah ɓaawo ɗum ɗon yewten kadi haray ko innete kon karamokoɓe ɓen ko yewti fi ta'jilul uqubat liman lam yu'azzim sunna haray ƴattagol ko innete ko lette ƴattagol heɓugol muskilaji e probléme ji wonande on neɗɗo mo tawata o mawninaali ko innete kon sunna o haray aji ɗin Allah subhanahu wa ta'ala no innayi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun haray suratu araf Allah subhanahu wa ta'ala o wiye jokke konko jippi e moɗon finnana konko jippi e moɗon ko Qur'an on e sunna on ɗi ɗiɗɗum haray ko jippiɗi ɗi ɗiɗɗum ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala no Allah subhanahu wa ta'ala yewtiri en num nelaɗo so sama wondena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah subhanahu wa ta'ala kadi himo ruttita en toujours e sunna on
وإن فإن تنازعتم في شيء فرudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Si tawi woni on luutodiri e huule haray ruttitende faade Allah subhanahu wa ta'ala e nelaaɗo makko, ɗo ruttigol ton ko ruttitugol ka deftere Allah e ka sunna nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam. Way Allah ni si en pooɗodiri ɗum ɗon holli no waawi ɗen pooɗe waawi pooɗodirde hiɗen waawi pooɗodirde e mas'ala. kono Allah subhanahu wa ta'ala inni si en pooɗodiri fii e woni e hunde wotere ko ye ruttito e faade Allah subhanahu wa ta'ala e nelaaɗo makko o inni condition in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. kono noon ko sharti si tawi woni hiɗon gonɗini Allah subhanahu wa ta'ala e ñalaande sakkitinde si tawi woni on tigi gonɗina hare ɗum ɗo no sakkanamo seeɗa, kono so tawi woni on tigi gonɗini hare ɗum ɗo sattantama, ko ɗum si ɗon gonɗini hare ruttite toon. haray ɗum Allah kadi no yewta en e aya anduɗen ka suratu hashr o wi'i wa ma ataakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha inna allaha shadidul iqab. o wi'i kala ko nelaaɗon addani on jogite ɗum ɗon, ƴette ɗum ɗon, ko nelaaɗo on haɗi on kon haɗite, jokke sunna nelaaɗo on, jokke laawol nelaaɗo ngol. are karmo ko ɓen hino yewta fii waaɗo ɓe nganndi ka o jippi ɗon no jiya e fii ko inte kon fayi on e ko heɓotto kon si tawi woni en innayi imira nun si hare waɗi, kono fayi ko so tawi woni hare waɗaale, kono hara ko itta ko inte ko e junngo ayɓe l'islam ɓen heetorɓe ɓen ka sa'a hareji konko heɓoto ɗon koye ɗum ɗon fayde aya o jippino. kono karmo ko ɓen inni himo gollitoro e bangeji ɗin fuu, ɓe dallinamo e bangeji ɗin fuu, ɓe dalliniramo ka sunna kadi. hara Allah subhanahu wa ta'ala kadi o yewti en o inni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju llaha wal yawmal akhira wa dhakara allaha kathira. haray laatanike on ko inte kon en nelaaɗo o sallallahu alaihi wa sallam ñentinirgal moƴƴal wonande on laatiiɗo hino jorti Allah e hawrugol e ñalaande sakkitinde. haray aayeje no anndirɗen noon hiɗe ɗuuɗi moƴƴa haray ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti fii ɗum ɗo e wata moftude aayeje ɗen e hadisaji buy no ari ɗum anndi nelaaɗo sosano ñannde goo woni no hiɓe waajo sahaba ɓen o hadis o no nganndi ko Irbad bin Sariya woni ko itta e muɗum, kanko tigi o sifi hadis on juutuɗo o inni wondema ñannde goo nelaaɗo sallallahu alih w sallam no waajike men, o waaji men waaju yottiingu, waaju ngu tawata ngu memmina e ɓerɗe, ngu wullina e gite, haa minen tigi men inni ka annaha maw'izatu muwadde, a innayma waaju wonɗo waynaade. en inni nelaaɗo fa awsina wasiyo men nelaaɗo maaki sallallahu alih w sallam ɓe jonniɓe ko inte kon ɓe jonnano ko inte kon jawami ol kalim hawtugol konnguɗi buy e yewtereji daɓɓi tawa no firti buy. ɓe inni usaykum bi taqwallahi azza wa jal. ɓe ƴetti ko ɓay ko innen kon sunna on ko ɗum woni firande en Qur'an, sunna on ko ɗum renforcé Qur'an on. eɗen anndi Allah subhanahu wa ta'ala tigi ka wasiye ko wasiye en kongo kolol Allah ko ɗum wattori walla kad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. hare ko mi wasike Allah inni o yamiri adi ɓen e meɗen immorde yimɓe defte e enen kadi yeguɗo Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum waɗi si nelaaɗo sallam ɓe wasiye sahabaɓe ɓe landike ɓe wasiyoɓe ɓe inni mi wasiyike on kulol Allah tedduɗo mawɗo on wassam'a watta'a. mi yamiri on kadi mi wasiki on kadi nanugol jaɓa wa in ta'ammara alaykum abd, hay so tawi woni ko jiyaɗo en ko hardi on. o yewtuɓe nan kadi nde yewtere o wonni faman yaish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafai rashidin almahdiyin addu alayha binnawajib wa iyyakum wa muhdathatu l-umur fa inna kulla muhdathatin bid'a. haray nelaaɗo sallallahu ɓe wasiyiɓe ɓe inni wo si tawi o wuuroyi woɓɓe mo wuuro haa Allah junni gurdam maɓɓe ɓe yiyoyay ko inte kon khilaf jano ikhtilafan kathira lurni jani. kono o inni konno fa alaykum bi sunnati, mi fawni on sunna on wa sunnati alkhulafai rashidin
e sunna ɓen lontiɓe fewɓe fewnaaɓe ardiiɓe julɓe ɓen. haray e oɗo hadis e yinnelaaɗo sala sallam no innen si lurrama haray ye yiltite e sunna maɓɓe on ko honno kamɓe ɓe wuurirno ko honno ɓe rewirno Allah subhanahu wa ta'ala etoɗa wuurirani etoɗa noddirani sika noddowo etoɗa juulirani sika juulowo hoorirani sika hoorowo haray manhaju magol laawol magol wona e hoore ngol ɗo laawol nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam e sahabaɓe makko ɓen ɓeɗo o maaki khayrul quruni qarni ko ɓuri moƴƴude e guirel ɗi fof ko yirde an nden haray ko ndeɗo yirde Allah subhanahu wa ta'ala innen radiyallahu anhum waradu an haray Allah subhanahu wa ta'ala yarlike ɓe kamɓe kadi ɓe weltanike Allah subhanahu wa ta'ala nelaaɗo kadi sosan ɓe yewtin hadisaji heewɗi no jeeya e muɗum ɓe inni man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad haray kala golluɗo gollal ngal tawata ngal humodira e yamirore amen on amen ɗon ko immorde ka deftere e ka sunna haray ngal ɗon gollal ko mardud ko ruttete ngal e jommaggal bima'ana Allah subhanahu wa ta'ala yoɓata joddingal ɗon fi hen ɓen ndaari neɗɗo ɗo so golli ko yamiraka o yoɓetake ɗo si goɗɗo o yehi ɗo si tawi woni o firtu laawi ɗi so yoɗo kala ka o waawi gollude si tawi o signanaka contrat yo waɗ ɗum ɗon so yehi ka laamu ngu fiye ɓe yoɓmo ɓe yoɓatamo fi hen hatta ɓe yowni hay si o golli leeriji ɓuri ko golloɓe gollata kon o yoɓetake fi hen ɗum sabu noon haray ɓe yamirali kon si goɗɗo golli ko yamiraka o yoɓetake haray konngol ɗin kadi o anndi hadisaji nelaaɗo ɗin sallallahu alaihi wasallam haray no yewti moƴƴa koynte kon haray ɗum ɗo ɓanginan en wondema haray sunna maɓɓe on ko jokketeɗo haray no gasa goɗɗo ɓay ɗum ɗum kan no jeeya e subha mo tawata no arana goɗɗo ko goonga ɗum ɗo fof no waali ɗe ayeji e ɗi hadisaji kono goɗɗo sikka haray joni haray enen no faamirɗum ɗo noon haray hinano no gasa salaf en faamirno kamɓe kadi est ce que hara ko ɗum ɓe faamuno e fii jokkugol sunna nelaaɗo en sallah sallam hara hiɗen anndi salaf en ɓe faamirno ɗum fii jokkugol sunna nelaaɗo en sallah sallam ɓe fof maɓɓe ɓe yewti fii ɗum ɗon sabu noon haray ko inte ko masalaji diina ɗi haray ko wattugol hilla e majji ko inte ko moƴƴa sabu noon huunde si tawi hina fii aduna on hiɗe waawi haldude fotta ma yewtude ma adda ra'ayuji mo kala adda feere mum amma diina kan haray koko jippi kon ko ɓeeri ko salafen kadi ko faabuno kon e ɗum ɗo haray etoɗen gollitoɗen ko innete kon ɗum ɗon si tawi woni yawtiɗon si tawi woni woopiɗon haray hino hulɗini moƴƴa hita on tigi dewi laawol ngol sabu ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no inni in tuti'uhu tahtadu haray si tawi woni on ɗoftike wonnite ko Allah subhanahu wa ta'ala ma on ɗoftike kan nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam haray on feewi joni noon si tawi woni on tigi ɗoftaki nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam haray mo riski yo taw hara on tigi majji ɗum déjà haray koko fottana si goɗɗo o yehi e laawol go hara na laawol nelaaɗo ngol sallallahu alaihi wasallam haray ko e laawol majjere woni ko innete kon o woni haray sen ndaari hono karamukoɓe a immaɓe ardiɓe kaɗo diina yangani kaɗo diina ha tawata jama on hino yaakitori ɓe haray piiji buy e koɓe faami kon e qur'an ɓe sunna on haray ko ɗum wona ñaawitorede ko noon Allah subhanahu wa ta'ala wona rewirede haray sen ndaari no jeeyaɓe won imam Malik imam Shafi'i imam Ahmad bin Hanbal e imamuɓe ko inte ko haranaɓe ɗo kadi tun nayo hara no woodi kadi imamuɓe goo ɓe tawata ɓeɗo kadi ko yimɓe ɓe tawata ɓe yangani kaɗo diina ko henɗum ɓe yewti e fii jokkugol nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓe ndaari wono imamu Shafi'i rahimahullahu ɓe wi'i imo yewti e yewtere o inni ajmaa almuslimuna ala anna man istabana lahu sunnatan an rasulillahi sallllahu alih wa sallam lam yahilla lahu an yada'aha li qawli ahad oɗo wi'i wo julɓe ɓen fof hino fottani konti
julɓe no fottani hino jaɓi ɗum ɗo wondema kala mo sunna on ɓangani a faami ko ɗum ɗo woni ko nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki kon e nde ɗo huunde sellantama ya accito ɗum ɗon fii konngol goɗɗol goo konngol goɗɗo goo a ardinayi konngol nelaaɗo ngol sallallahu alaihi wasallam e hoore konnguɗo ɗin fof haa kadi filla e yewtere kanko tigi nde o yewti ida wajadtum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati rasulillah wa da'u ma qultu si tawi woni o yii e deftere an ko lundi sunna nelaaɗon sallallahu alaihi wasallam haray sele komi wowli kon ƴetton sunna nelaaɗon sallallahu alaihi wasallam ɓe ndaari ɓeɗo karamokoɓe ɓe wonano hiramɓe tun fiyo masalaji maɓɓe ɗi yo ɗi gollitore haray koɓe hiranno koyo sunna on gollitore madama noon hiɓe andi ko woni masum wo ko nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ko woni faljata e ko yottinta kon hara ko yottini kon fof ko jaɓete ɗum ruttitake fus ala ko ruttite fus ala ko sellintinte ñaawe inne sino sellima sella ko nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam ko heddi kon fof on tigi hino hawra hino ronka hawrude ko ɗum woni winni kala ka o hawraali ɗon hara yimɓe selu ko hawraali kon si ɓe yii sunna laaɓuɗo e ɗum ɗon yoɓe ƴettu sunna laawol kisal hano ko go kanko tigi o sifi oy haray buyɗon anndi haray hino dambitori e ɗiɗo mazhabuji haray janngugol ɗiɗo no moƴƴi fiya faamu sunna nelaaɗo sa sama kono innugol ko ɗiɗo tun jokkata si ɗiɗo lundi ko sunna on a jokkata ɗum ɗum ko faljol janol ngol tawta karamo ko ɗum woni ko yewtingol enen ɗo en eggay tun woni o wi'i ida sahha alhadithu fa huwa mazhabi min si tawi woni hadis selli immorde e nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam haray hannde kadi ko mazhaba an on min ko laawol an ngolno hara noon ɗe nganndi kon ɗo dowa wonde kadi laawol haray kala julɗo e gama e makko kadi o inni kullu mas'alatin sahha fiha alkhabar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam inda ahli naqli bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati kala konngol sellugol immorde e nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam tawa ɗum ɗon hino lundi e min komi yewtuno ay sabu haɗay karamokoɓe ɓeɗo kamɓe ɓe jaɓi ɓe falje si ɓe jaɓi ƴettanede goɗɗum ngo ɓe accane goɗɗum ngo yo Allah okku en ko okkunoɓe wosi hawriri noon o inni wo haray o ruttitike e yewtere nde o yewtuno lundinde nden nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam foti himo wuuri foti himo maayi o woti foti himo ɗo foti o maayi haray o ruttitike o jaɓi konngol nelaaɗo ngo sallallahu alaihi wasallam haray innen imam ahmad bun hambal kadi himo andira kan kadi konnguɗi haray en eggayɗi ko wi la tuqalliduni wala tuqallidu malikan wala shafi'iyya wala al-awza'i wala ath-thawri wa khudhu min haythu akhadhu o inni wo hito waɗan taqlid o inte ko hita on jokkan niitu konti annduɗaa ko wowli kon hino hawrima hawra hiɗa ukki tun hiɗa jokka tun an a innay ko oɗo yewti o mi darata sino hawri e si hawra mi jokkay tun o inni taw waɗanan ɗum min ko imam ahmad ibn hanbal wotaw waɗan ɗum malik wotaw waɗan ɗum shafi'i taw waɗan ɗum imam awza'i hina thawri wo onon kadi ƴette ka ɓe ƴetti ɗon konti so tawi woni karamokojo o woni ha o ƴellitike waawugol andugol ko henɗum woni ko Allah subhanahu wa ta'ala yewti woni ko nelaaɗo sallallahu maaki kon ma kala hay si tawi woni hina a muuti gandal kono a ƴellitike e joga ko nelaaɗo maaki kon sallallahu alaihi wasallam haray hita waɗu taqlide e goɗɗo goo accaɗo yewtere nelaaɗo nden sallallahu alaihi wasallam haa no andirama kadi yewtere ko inni man radda haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala shafa halakati kala ruttuɗo konngol nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam haray ko e toni ngay ka halakuye makko woni imana haray o fokkiti konte kon halkade
e ɗen anndi déjà Allah subahana taala hiɗo yewti ɗum e ayeji heewɗe wondema si tawi woni goɗɗo lundi ko inte kon haray ayeje makko ɗen haray o fokkiti e fitna o fokkiti e muskila haray Abou Hanifa kadi inchallah yewten ɓeeɗo kadi ko yewtete ko konngol gotol fi hollugol e ɓeeɗo karama ko ɓe fof haray ɓe iwtirɗen ɓaawa muɗum hannde tawata ko defte maɓɓe ɗe wonɗen janngude fii henndagol sunna on fii sunna on laaɓan haray ɓe yewti en ɗiɗo ɓe wasiyendi ko ɗum waɗi haray accitigol konnguɗi ɓeeɗo sabu konngol nelaaɗo hina yawagol ɓeeɗo ko ɗum waɗi hay ima cheikhul albani no yewti yewtere o inni wo karama ko ɗen koye wonan en ko inte kon ƴanngal wasila fii anndugol deftere nden e sunna kono gaaya on hina karama ko ɓen hina iwtirgol ɓaawo karama ko ɓen gaaya on ko jokkagol karama ko ɓen jokko faamuuji maɓɓe ɗin haa waawa faamude ko honɗum woni ko nelaaɗo sallah sallam maaki ko honɗum woni ko nelaaɗo faandi e yewtireeji makko ɗin haray Abou Hanifa o wii kadi la yahillu li ahadin an yaahuda bi qawlina ma lam yalam min ayn ahadnah haray sellanta hay gooto yo ƴettu ko min wowli ko si tawi woni o annda kon to min itti eyi hana ɗum ɗo kadi ko mana on siki ko neɗɗo ta joku goɗɗo ni tum o ala dalil haray no jeeya kadi ko wasiyoto ɗen ene wonɓe ɓe ɗaɓɓude gandal haray kala faalaɗo hettude ko laaɓi ka masala diina mum siɗa landade karamo kojo landumo ko henɗum diina ka wii fi ɗum ɗo fayda si tawi woni a landikamo kanko raayi makko on haray a jonnimo laawol yo yewten o faamiri noon joni noon faamu makko ngol no waawi hawrude no waawi ronkude hawrude adoranmo yo yewte ko woni kon ka diina mo waawa noon o ɓeydanama raayiji goo an kadi ndaaraɗo Allah subahana wa taala no yewti e aya alladina yastabi'una alqawla fayattabi'una hasana ɓen ɓe tawata ɓe jontoto konngol haa gasa ɓe jokka ko ɓuri ko moƴƴude e konngol ngol harna ɓe jokka e tum faale o ɓe jokka ko moƴƴi kon ko feewi kon ɗo si Allah confirme o inni ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab ko ɓeeɗo noon Allah fewni yimɓe ɓe tawata si ɓe jentike yewtere ɓe ndaari ko ƴettete kon e mayre e ko ƴettetaake kon e mayre Allah ni ko ɓeeɗo woni fewuɓɓen ko ɓeeɗo woni tunootuma hawroɓe ko ɓeeɗo kadi woni jooma hakkille sabu noon ɓe hiɓɓe waawi seenondirde konngol yewtangol moƴƴungol ko yinte ko haray e bonngol hara imam Malik rahimahullah kankadi mo anndira konngol ko inni innama ana basharun akhtiru wa usib haray min komi neɗɗanke mi falje mi hawray fanzuru fi ra'yi fa kullu ma wafaqa alkitabi wa sunna kala ko hawri e deftere landu e sunna nelaɗo sallallahu alih wa sallam fa khuduhu wa kullu ma lam yuwafiq alkitabi wa sunna fatrukuhu haray o inni wo kanko ko neɗɗanke o faljey wonde o hawray wonde haray himo daginani en himo newnani en ɓayle ko ɗum ɗo woni diina laaɓu kan wondema e ndaaru e ra'yuji makko ɗin kala ko tawata no hawri e deftere Allah ndi e sunnane laaɗon sallallahu alih wa sallam haray ƴetten wonni konko hawraali e sunnane laaɗon accen noon o itti kanko hujja on e hoore makko fiita e rewiri Allah faamu makko mum yo rewiri Allah sunna on yo rewiri Allah ko Allah rewirte kon haa mo anndira kadi konngol ko wi laysa ahadu ba'da annabi sallallahu alih wa sallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa annabi sallallahu alih wa sallam haray alaa gooto wo ko hawre leydi ɗo si wonaa konngol makko no waawe ƴetteede ɗo ko faameten konti si hawri ngol waawe kadi acceede si ngol hawraali kadi waawe faamireede noon si wonaa annabijo sallallahu alih wa sallam on ɗum o alaa konngol ngol o ƴettante o alaa konngol ngol o ƴettantaake haray ɗo ko joga e konnguɗi haray karmo ko ɓe tawata ko ɓeeɗo ɓe tawata ɓuruɓe koñte kon ƴellitaade e gannde ɓe tawata ko ɓeeɗo wonɗen yonnorde fii faamugol koñte kon deftere Allah nden haray karmo ko ɓe heewɓe kadi ɗon anndi no yewti hara inaa ɓeeɗo yewti koñte kon ko nannditata e ɗiɗo konnguɗi kono konnguɗi maɓɓe ɗin fof no fotti e huunde wootere ɗum ɗum won ɗum haray kala ko hawri e sunnane laaɗon sallallahu alih wa sallam haray ko yen jokku kala ko woopi sunnane laaɗon sallallahu alih wa sallam haray hinaayo en jokku ɗum waɗi haray koye wattu hilla moƴƴa e fiika ɗo dewal ngal ɗo dewal meeɗen hara en jokkaali mbeleeɗe ɗen
haray jokkin ko Allah subhanahu wa ta'ala jippini kon sabu non Allah tigi no yewti ɓen ɓe tawata ɓe jokkali ko jippi kon so ɓe haray no gasa ko mbeleɗo maɓɓe ɗen woni ko ɓe jokki Allah kanko himo confirme ɗum ɗo wonni fa in lam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min allahi wa inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala o wi si a noddiɓe ɓe nootake kono so tawi woni goɗɗo noddama e deftere Allah nden o noddama e sunna nelaɗon sallallahu alaihi wa sallam o nootaki haray andu ko ɗum o jokki ko mbeleɗe makko ɗen ko piiji ɗiɗi wooti koko tabiti kon e ko faalaɗa kon so tawi woni koko tabiti kon faalaɗa ko noddoɗa ɗon nootoɗa so tawi woni ko mbeleɗe maɗen jokka mbeleɗe maɗen haray ko ɗum waɗi enen fewno ngu zaman ɗo ko ardingol hakkil moƴƴa moƴƴa e nder janngugol men ngol ko wano noon kadi e nder landagol men ngol e nder ko inte kon ɗaɓɓitugol men ngol haray en anndu kaaɗo diina ko ka ñaawete fii muɗum ko ñande darngal ñande tawata yiltitataako o anndi so a yaadiiɗo e goɗɗum ka laahara ko hen ɗum hulɓinori goɗɗo no yaha ka maakiti ɗo o tawa maakiti makko on komo moƴƴa o yiltito o changeoya mo o yaha o wurtoya o yiltito o ɗuman no few kono mo ƴetti maakiti mum laakara yankojo on ko ɗum woni dewal makko ngal o yaadi e mum ka akhira Allah ñaawoyi inni hinangal ɗo dewal o faala ko honto o mari ka o yiltito o moƴƴintina ala ko ɗum goɗɗo alaa ka o duwa ɓurde hittinde henndagol ko laaɓi ko yeɗɗi hewti ko homodiri kon e laakara sabu noon so a yehi e yiltitotaako hannde so a rewiri Allah sikke mi tañƴini ɗum ɗo kadi nafay mi tañƴini ɗo kadi Allah subhanahu wa taala hino yiɗi miɗo tañƴini ɗo bara a jeɓotoye ɗum ɗo a tañƴinike ɗum ɗon a jaɓaali yahude ka fellitete ɗon ɓay kala ko tawata tabitika Qur'an ɗum ɗo ko Allah ko rewirteɗo haray jogo ƴakkire ɗen kala ko tabitika sunna ko yaajow kadi ƴakkire ɗen so a rewirin ɗo Allah ta hulu jiɓo si anniye ma on no laaɓi e si gollal ngal waɗɗorino haanirno waɗde kono haray amma si innugol gollal ngal ngal jaɓete so tawi ɗiɗi timmi ala haade ko ngal jaɓete haray ko ɗum Allah subhanahu wa taala woni ko fodi en ko ɗon sinneɗaɗo maaki sallallahu alaihi wa sallam addu alayha binnawajis eke jokkugol sunna on ngartire ɗum ɗon koyinte kom haray eyiɗo karamokoɓe hino inna si tawi woni konngol maɓɓe lundike konngol nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓayno wawa wonde sabu angal faamugol ɓe on hadisu ɗon ma angal yi'ugol ɓe mo ɗon anndi haren noon fof no ari ko hen ɗum waɗi haa kadi ɓe ɗo yahata ɓe wopodira e nelaɗo ko imma ɓe yiyali hadis on ma o hara o sella e maɓɓe ɗon anndi haren woodi sababuji buy ko waɗata haa kamɓe ɓe lundo suwaɓe henndaki hadis on fewndo ɓe ñaawayno ñaaworde ɓe jogaki hadis on ma ɓe jogi hadis no ɓe hennderimo noon kamɓe na selluɗo no gasara no woodi henndorɗomo no selliri kono so ndaari enen hannde soɓe a wolla fi hadis wondema nde laaɗo sallallahu alaihi wa sallam maaki ɗum ɗo hara kadi ko karamo ko ɓen hina dey hono minen leyɗen hara ko karamo koɓe tiiɗuɓen loɓotoɓen hadisaji ɗi jannguɓen tawata kala ko inoɗa ɗo ɗa janngi ɓe jogi siko usulul fiqh ɓe jogi si tawi ko lora jannguɗa ɓe jogi ɓe jogi ɓe yaltoyno si tawi woni ko fiqhu jannguɗa ɓe anndi siko ulumu tafsir ɓe anndi kala ko innata hiɗa anndi ko karamo ko ɓe annduɓe fiimu ɓeɗo waɗa ñaawore ɓe yewta yewtere ɓe inna ɗum ɗo ko ɗum ɗo nelaaɗo sasama maaki tawa haa jooni hara on tigi hino continude toujours e waɗugol konte kon hara mbeleɗe mum ɗum hara ɗum ɗon ko huunde hulɓininde en tori Allah subhanahu wa taala newna en e woɗɗitagol nde haray ko hikkiti ɗon ko yewten ko ƴettirɗa ɓere nden haray ɓenni kon ta'yirul uqubat liman lam yu'azzim sunna haray neɗɗo so tawi woni
o mawninali fi oɗo sunna ma o ɗurnike ko inte kon oɗo sunna haray mo marton ɗum ko inte kon piiji buyɗi tawata hiɗi hulɓini fokkitanɗimo ene jeeya e muɗum haray imanu makko on taw ɓay nden ɗen konta taw fi lette e ɗuma ko adi kon taw mo jeeya e ko Allah leppirta goɗɗo waɗugol ko inte ko naafiɗiyaga ka ɓernde makko on wacci Allah nde goo faaqalahu nifaqa o lettiɓe ko inte ko naafiɗiyaga so Allah subhanahu wa taala hino yewti en o inni wondema neɗɗo ɗurnotoɗo ko Allah subhanahu wa taala noddatama ko ɗum ma e sunnane laaɗon sala sama ɗum ɗo hino jiira e sifaji ɗi tawata ko sifaji naafiqiɓe hiɗen andil Allah subhanahu wa taala hino yewta moƴƴa kamba fi naafiqi o inna allaha jamiu almunafiqina walkafirina fi jahannama jamia o watti ɗon kadi ayago ɓurɗo hulɓinade o inni inna almunafiqina fi darki l asfali min annar ɓaawo hollude wondema o moɓidira e naafiqiɓen e hefere ɓen fof ka yiite o inni taw hayso moɓidi o inniti so hayso moɓidiriɓe toon kadi ko naafiqiɓen ko inte kon wonata ko inte kon ka ley ley ko ɗum o yewti en e aya wondema so tawi woni a noddiɓe wonni wa ida qila lahum taalaw ila ma anzala allahu wa ila arrasul ra'ayta almunafiqina yasudduna anka sududa si tawi woni ɓe noddano faade e rewgol ngol Allah subhanahu wa taala no faade e deftere Allah nden maɗum e faade e sunna nelaaɗon sala sallam a yi ay naafiqi ɓen hino ɗurnoma o andi déjà ɗurnagol yamiroji Allah ɗe ɗurnagol yamiroje nelaaɗon sala sallam emo riski min neɗɗanke on nde o jeyete e ɓeɗo ɓe Allah subhanahu wa taala ni naafiqi ɓen eɓen toroyo Allah subhanahu wa taala woɗɗintinin e muɗum hare ko ɗum waɗi fi Allah ser daari contre ɗum ɗo hare Allah holli kadi fewtitugol ngol faade e sunna nelaaɗon sallah sallam ko jeeya ɗum ko innete kon haray e gonɗingol ngol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗo so inni innama kana qawla almuminin ida du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika hum muflihun konngol gonɗi ɗen si teɓe no danna faade Allah ma faade nelaaɗon sallah sallam fi o ñaaw hakkude maɓɓe kono ɓe wiyata komin nani min jaɓi hande de kam jiya e sifaji gonɗi ɗen yo taw kamɓe ɓe waɗata ko naafiɓe ɓe waɗi kon ɗa ya soddona an ka sododa ɓe ɗurno fi ko ɓe innu sami'na wa ata'na hara ɗen andi kadi Allah subhanahu wa ta'ala no yewti nokku wa ma kana li mu'minin wala mu'minati idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim si Allah subhanahu wa ta'ala nelaaɗo makko en ñaagi hunde hanana neɗɗo nde o ƴettata ko inte kon ko suɓi kon immorde e fiyaake makko immorde e yamirore makko ni hare ko wano noon kadi Allah subhanahu wa ta'ala hino mini ha déjà e tippuɗe konnguɗi karamakoɓe sarhugol ayon himo riimi iman on neɗɗo mo wawali gollitorde sunna nelaaɗon sallah sallam Allah subhanahu wa ta'ala o wi e suratu nisa fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah subhanahu wa ta'ala o wi mi wondiri joni ma si Allah so wonda lere ko hunde mawde wonni fala wa rabbik mi wondiri joni ma la yu'minun ɓe gonɗinta hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum ha ɓe ñaawiniro e ma'a an nelaaɗo sallah sallam haɗa ɗo noon so inni ñaawinirgol nelaaɗo ko fiya kuuji ɗin fuu e sen ndaari islam on ko timmuɗo ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa taala o wii alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina oɗo aya imam malik no inni ko Allah subhanahu wa taala wi ɗo mi timminani on diina mon kan wo kala fintiɗo goɗɗum ka diina rewiri Allah goɗɗum ngo ko hina ka diina ko nelaaɗo sallah sallam woni ko adda haray o waɗi wondema nelaaɗo sallah sallam kadi khana risala siki are nelaaɗo jamfike nelal ngal konti Allah yottini ha timmi kono nelaaɗo kañum jonnaali en fuu haray kanko noon himo jonnude en konko luttuno ɗon nelaaɗo sallah sallam jonnaali en ko ɗum waɗi haray ɗum ɗo no yaha kaddawe men hino yaha kadi ka ñaaworeeji hande islam on ko timmuɗo
islamu no yewti fii dewgal ko njelo si tawi woni dewgal maɓɓe ngal ko njelo woni ñaawiroyde no nelaaɗo salsama addiri non ko jitti kon e nelaaɗo hannde islamu sen ndaari ko okka wo ka dewgal ko humugol ngol si tawi goɗɗo huma e dewgal ɓaymo anndi selli wo si o respecti islam on o respecta islam on kono no Allah subahana taala yewtiri noon fof no wuurirte noon ka dewgal haaji makko ala o ñaawirta ɗum ɗum na ñaawore makko o mari sariyaji goo o mari faamuji goo o mari rayuji goo wa kadalik hay so heɓi kadi probléme qala allahu e qala rasuluhu o haajaka sa yewtimo ɗum ɗo inne o haajaka ɗum ɗo ko l'islam o woni ko daginannoomo ko l'islam o rewno haa dewol ngal huma e ƴuuti ɗon ka njula yaagal ɗum fof waɗi ko ɗum fof ko sarugol tun al yewmi akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum nimati so ndaari ka njula yaagal islam o no yewti fii mum sariyaji ko humodiri e mum an e gollanoomo emo gollidata fof islam on no ñaawi yalli noon jama on ko ɗum woni ñaawinorde ka ko ñaawoje go Allah inni le ñaawoore en timmini imanu men wo se ñaawinike e Allah subhanahu wa taala e nelaaɗo makko on sallah sallam e hoore kadi ɓe addi ɓe inni chartiɓe ɓon Allah subahana wa taala o wii hara kadi summa la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta hara kadi ɗum ɓittaali won tigi sabu noon julɗo inneede ko ɗum ɗo Allah wii ñaawoore nden hay si tawi woni wonkima nde yaada e faali wonki makko jaɓogol nde ɗo ɗum ko min sifatil mu'minin ko ɗum Allah inni innama kana qawlul mu'minin ida duu ila llahi wa rasuli an yaqulu sami'na wa ata'na wakadhalika o inni kadi wa yusallimu taslima ɓe jebbilano kadi ñaawore nde goto kala e men yehu ndaara fiyakuji mum ɗi fof yalli ɗiɗo tati no timmi toon ka ñaawinorgol nelaaɗo ka dewe makko ka gollondire makko ka dewgal makko ka julagol makko tawi ko gollowo ka golle makko yalli ɗum ɗo hino timmi nder ton ko ɗum ɗo woni timmode iman nde tawata Allah inni si tawi ɗum ɗo hara iman on tigi on hina o timmuɗo hara wa kadhalika kadi ɗen anndi Allah subahana taala tigi hino yewti o inni falyahdari alladina yukhalifuna an amrihi sike ɓe yimɓe ɓe tawata iɓe renta eɓe lundade ko innete kon e yamirore nelaɗo sa sallam yoɓe rentode an tusibahum fitna nde heɓata ɓe ko innete kon fitna haɗa ɗum anndi karama ko ɓe sarhi ɗum ɗo no jeeya e fitna on ko gonga piiji buy no wawi arde e on tigi fitnaji buy no wawi arde e on tigi kono ɓe inni no jeeya e fitna ɓurɗo mawnude ko fitna ko innete kon majjugol ngol fitna shirku on so on tigi wattari hilla e lundagol ne laaɗo sala sama o yahay haa ɓernde makko tan o ñowan Allah subahana taala wirnu falamma zagu azaga llahu qulubahum ino jiya e fitnaji goo toon tawata ko ɗi so'eten eɗen anndi ne laaɗo sallah sallam ñande goo ɓe yewti goɗɗo ɓe inni yo ñaamir ñaamu ngu o inni o wawata ɓe inni o ñaamir ñaamu ngu o inni o wawata tawi ɗum haɗalimo ɗum no aɓe addir noon ko hadis maman ahu illa al kibr ko haɗimo wo gollitorgol yamirore ne laaɗo nden sallah sallam ko townitare ndin o townitani yamirore ne laaɗo nden sallallah sallam ɓe inni filliɓe hadis on ɓe inni o wawitali ɓantugol junngo makko ngon ka junngo makko ñaama ngu ka hunduko makko gila ndeg ñamde eke o yiiɗon e ɗon lundagol ne laaɗo ngol sallah sallam so ɓe karama koɓe no yewti e oɗo hadis ɓe inni wo sendaari e oɗo ko ɗum ɗo ko ñaamirgol ñaamugol ko jeeya ɗum e min adabi ta'am neediji fii ñaamugol ko ka neediji jeeya haray hina e geɓe islam mawɗe ɗen fof jane ɗen ko ɗum o lundi nelaaɗo sallah sallam kono soɓe o heɓino fitna o yiimo ɗon e ɗon kono ɗum noon fiyaake mo tawata fiyaake men tawata hiɗe lundade ka piiji jani eɗen anndi ɓe ɗo sahabaɓe ɓe tawata Allah subahana taala yiɗi ɓe yarlike ɓe ko haswatu uhud ɓeɓe nelaaɗo makkuno sallah sallam e woni ka hoore felle ɓe fooliwo ɓe foolaawo hita ɓe kippo hiɗon anndi ɓay woni ɓe julɓeɓen fooli tawi le naaf anniye yeddugol nelaaɗo sallah sallam ɓe woni ko par ce que kamɓe fii maɓɓe ɓay foolaama yoɓe jippo noon kono ɓay tun tawi nelaaɗo inni ɓe wonu dow toon
ko satti wata ɓe jippo ɗon anndi ɓay ɓe jippike ɗon ɗon anndi Allah yiltitunoto polgu e hefere ɓen ɓe foolita ko yahata capanɗe jeeɗo ɗon anndi wara e maɓɓe haa nden ñande ɗen anndi ndogguwingi immino ɗon tawi gooto hannde kadi annda koni waɗde Allah subahana taala tigi innidi id tusiduna wala talwun tuma ndi wono ɗon ƴawa ɗon doga few tawi on alaa ƴitade war rasulu yaduukum tawi mi laaɗo noɗu ɗon satti haa buydogi haa naatagiiɓe goo fii bonnitugol ko inte comme programme julɗo ɗen ɓe ewni wonde ma nellaaɗo salsama maayi fiyen no ɓurtugol bonnugol sooɓe ɗon anndi ɓe soñjini ko kalwati uhdi moƴƴa kono sooɓe ɓay gasi Allah subhanahu wa ta'ala o inni ko ɓe waɗirɓe ɗum ɗo ko fii yo ɓe heɓu batte ko ɓe yeddi kon nellaaɗo sallah sallam jooni so yiyo sahabaɓe yiɗaɓe ka Allah subhanahu wa ta'ala daraniɗo ɓeɗo daraniɓe ka ɗo diina ɓe falji sifa nde faljere nde tawata enen ɗum ɗo en considéra moƴƴa no gasa enen ɗum hina dewal ɓayo yimɓe nelaɗo innaɓe juuluɓe ronki juuluɓe ko programme tun tactique tactique wonta kon tactique de guerre ko ɗum ɗon tun o holliɓe ɓe ronki jaɓude on ɗon ko ɗum ɗon tun yiltiti murani ɗum yehi ha ɓe foola enen noon ko men fiyaki men on hiɗe yedda Allah subahana taala ɓe lundo nelaɗo sallam e sunnaji mawɗi tawa kadi jamma on kadi no sabota ɗum soɓe a yiye piiji buyɗo ɗo jamma waɗino ɗum wasi tawi jeyaka ko inte kon e diina kan hino jeyaka diina hande a susta wolande goɗɗo fii yo sunnaji ɓurɗi fanɗude ɗi tawata ɗin ko simple identité neɗɗanke on tun accitugol waare ma sonnajo yo ƴettu ko inte ko hijabu timmuɗo on sifa ɗiɗo piiɗi ma gorko on hita o daas wona tuubi makko man ɗi jooni déjà ɗi woni piiji wonɗi polémique hakkude men sa woɗi ɓe na haɓe kam no jooɗi ko fii ɗum tuɓe sikku diina ko ɗon hatti so ɓe diina kadi hina ɗon hatti kono ɗum ɗon kadi ko jeeyaɗum e diina ko hay ɗum ɗo goɗɗo hana yoɓitade so yi sahaba ɓen ko piihum kon alana wona na enen inneten e meɗen ɗum ɗo waɗi haa ɓe foolama ɓayle Allah yiɗa e ɓuri ɓeɗo sahabaɓe enen men joni sen darike tawi hina hay déjà sifa on hadaf mo ɓe jipporɗen enen e golle e ɗumaji goo haray ko ɗum waɗi haray kadi no jiya kadi ko tawata so tawi woni neɗɗo on o ɗumannaki sunna on hara hinmo riski ko angal gongilngol mo ko dambitori ko yiɗugol nelaaɗo sallah sallam haray hiɗen anndi ko ɗum waɗi karamo koɓɓe hino inni ko Allah subahana taala wii qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhbibukum llah yeetoɓe si tawi woni hiɗo yiɗi Allah subhanahu wa ta'ala haray jokkelam min haray Allah subhanahu wa ta'ala on fe yiɗa yon haray Allah subhanahu wa ta'ala o waɗi yiɗugol ngol nelaaɗo sallah sallam innugol ngol no yiɗi nelaaɗo sallah sallam kanko o jaɓi ɗum ɗo wo o jaɓanima konko nodditorɗa ɗum ɗo wo si tawi woni a jokki nelaaɗo sallallah sallam eɗen andile e jeyeede e yiɗuɓɓen nelaaɗo malore nden ɗum ɗon no humodiri e malore nden sabu noon nelaaɗo no maaki sallah sallam hadisaji ɗiɗi watte gilla e majji moƴƴe ka ɓe yewti ɓe inni goɗɗo e mo gonɗinta haa tawa ko min e Allah subhanahu wa ta'ala haa tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala e nelaaɗo makko on woni ko ɓura yiɗeede ka makko di ko innete kon hoore makko e jibinɓe mo ɓen e ɓiɓɓe makko ɓen e yimɓe ɓen fof ko ɗo iman on tigi on timmata jooni noon heɓugol ngol ɗo gilgol ngol tabitii ka Allah o Allah joɓangol ko noon a yiɗiimo haray so tawi woni a jokkiimo haa kadi nelaaɗo no maaki sallah sallam haray almar'u ma'a man ahabba neɗɗo fof ko wontata ko e mum ummo yiɗi jooni so tawi Allah jaɓanaama tawɗa yiɗi nelaaɗo sallah sallam haray kombo wondoyta sa wondoyaali e nelaaɗo haray kombo wonduɗa hara ɗen toro Allah subahana taala waɗo hara nden ñannde ko e nelaaɗo sallah sallam ko enen e makko woni ko wondi haray ko ɗum waɗi e inchallah en darne ɗo ko wonte ko woni yewtere nden haray ɗo ko yoga e jeɓoy wonte kon dalilaji iwruɗi ka deftere e ka sunna e ka konnguɗi karama koɓɓen haray ko holli wondema ko andintinta en ɓay hiɗen anndi
sabu Allah innaali juulɗo on aynnayi wonde ya andinmo ma ya konce ko ya jannumo ko inni fa zakkir andintinmo. Hara ɗum ɗo fof mi yewtaal ɗo ko tawata en nanaaki haa hannde kono noon ko yo wattu hilla e muɗum moƴƴa. haray kaa ɗo diina men ko mi yewti kon naane ko diina kan ko ɗum ɗo wonɗaa yooɓaade fii ñannde janngo hita yaadu e fus ko woni dut ko ɗo siniraaɗo naak sosama no ko goo da ma yaribuka ila ma la yaribuka ƴiwu ka sikkitiɗaa ɗon yaha ka sikkitaaki ɗon hita yaadu e ko Allah hiɗa sikkiti ko nagorɗaa kon siko soobe e sina soobe par ce que si tawoyi hina soobe alaa yiltorgal ko ɗo siɓe abbenen kadi hadis no kugo ɓe inni inna alhalala bayyinu wa inna alharama bayyinu wa baynahuma umuru mustabihat haray ko dagi ko hino ɓangi ko harmi kon kadi no ɓangi kala ko tabbiti ka deftere no harmi no harmi kala ko tabbiti ka sunna no harmi no harmi haray piiji ono toon noon ko jilɓuɗi kono rentiɗo e jilɓuɗi ɗo o haray faman ittaqa subahati faqad istabra li dinihi wa irdi mo rentike e jilɓuɗi ɗi yon julɗo no duwa wonde rentotoɗo e ko jilɓi kon si hunde jilɓanima yehu ka fellituɗa ɗon anda si a golliri ɗum ɗo a perdeta. Mi adda misal gotal si tawi woni hunde tabiti ka diina wondema nde ɗo hunde ko moƴƴude ɗum ɗo ko sunnano laaɗo salah sallam hara karamo koɓɓen ko pecce ɗiɗi woni ko fecciti e nden ɗum hunde ko imma ko immiɓe ko wajib ma ko immiɓe ko mustahab ɗon no wurma moƴƴande ko ya gollitor si a gollitori ko imma a gollitori wajib ma a gollitori sunna a perda hay nokku kono si a ronki gollitorde ko imma a acci sunna a acci mustahab hunde yiɗande nde tawata si manka no yima baraji nden ɗon nde mankinantano par ce que a waɗano par ce que haysoko mustahabu ko hunde mawde ka islam se ndaari wono nelaɗo maki salah sallam o si tawi woni goɗɗo salligike ha o timmini salligi makko o jangi du'a jangeteɗo miɗen andi du'a on ha ka o timmi ɗon Allah subhanahu wa taala uditanango dambuɓe aljanna ɓen jeetati ɗum Allah wiyamo yo natir kala damal ngal o faala na mustahabu ni joni noon sa acci o ɗo fi yaɓitagol sunna fi yaɓitagol mustahab joni noon ñande dargal Allah dandu si on tigi nangoyke tawi oɗo du'a himo waɗno oɗo du'a Allah no jaɓanimo oɗo du'a oɗo woni sabu o natude aljanna est ce que heɓani moƴƴere ko waɗi ko mustahabu o heeɓi ko moƴƴere ko waɗi ko mustahabu ko waɗi waɗɗo mustahabu na perduɗo joni noon so tawi wonti kadi waɗali haɗa no gasa o waɗali mustahabu are ko inɗen kon ma o waɗali ko inte kon farilla si tawi goɗɗo waɗali farilla ɗon haray ha toon ji siki haray mo o waɗi bakkatu ɗum ɗon no wawi sabindinde lettede mo ko ɗum waɗi haɗa ko wattugotilleɗe mi adda misal gotal ko heewa yeddotirede hakkude jama o waɗa ko inte niqab ka arden ka niqabu ka sonnaɓe ko gonga no waɗi karama koɓe innuɓe ko wajib no waɗi karama koɓe innuɓe ko mustahabu no yiɗa ko laaba ɗum e tawi kadi ɓen andi sonnaɓe ne laaɗo ɓen sasam haade ko waɗuɓe niqabu joni karama koɓɓen ko ɗo woni jindude an sonnajo siɗa faala ittude hoore ma e duttuɗa faala tawode Allah subahanahu wa taala hara ala probléme hella ka hijabu ma kadi waɗani ko abo